Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di forong Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lomani tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na forong Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu benaka se ko ngona pagalele kani no de tutu ko na mbongi de dai e redero na ministri ni buli na kena pasambu sambu taki na bebo ke se grants e bagara utaki kena be kurni buli so na no bonua e sa da kina ministri ne kena ngarabi e lima sambulu ko tol no kurni buli ngo e na kena reidi na ba taki ni grants ngo tukuna na minister Rosie Akbar ni na tomani tungana kena dikebe na be kabo ilabo ni be kurni buli ngo e laureni milioni po milioni na dola na ilabo e soli kina be korni buli ka soni labo go e sanga ni ngole tiko kina be ka ba buli e korni buli e laureni bunga na lini bonua e rando ngole tiko yani merla ki si kobir na kanra i tambangase e ratiko na homes e na nondo bonua e rando la ki kauta tiko mai na non rilabo o kati ba allowance non rani tambangase ngo tukuna na ibalis lesi ni home na nondo bonua ni bunga erando ngole ngayani ena bebula oya ena ngauna ni beisomi sanga taro na ministry na kena sul ni labo kabunga ersa senga sar ni ngole ani ena bugu ni beisiko tomana tinga ena ngauna ngona ministry ni mbula raramba na non rangarabi ni tambangase ena tol na home sena nondo bonua Endona lenga so tava na matambosi di suka na nanda bonua, sei ko ena kena somile stiko na indina we torba kia na bembak sa oti. Ena na bostiko na mbosi wa mbak ni matambosi la utoka, tukuna chemeni ni indina ungo e somitiko kina Exim Bank of India. E kureni kena bang taki boy loana be la bongo e buna talanga na lusi ni matambosi e na rua saulgo tolu $2 milioni e na mbaki boy la sauti me ado na bulo me na matambos ni suka e rawata na mbaki sauti na tumbu e walu na rau na $1 kina ngito tukuna na daw ni bipatabuli di ni nanda matatimi ni Flying Fijians John McKee ni kukuwasar na bako kuyango e parau tagi bertu na dorbo e nabugu ni nanda tuba na mate na sota ki na timi ni Georgia sama kadi begoti na singa e na noa na adhanra na dorbo mer mata takai ni na nanda bonua e na sota na makiongo e dada tuka na ngunongo McKee e na kena pangangato taki na yatu eliu ni nanda matatimi Rona bengen rabutiko na time rua ni sibi na 5 e na tinika 5 na miniti e na yakabi ni mataka. Maitha bekiri na pakaleleka ni noande tukutuku na kiana ikuri e rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bwading vinaka. Bula na lang ko siya do talita ka vuelo rongo sirma ko na do Fiji na kasi. Bula, eu Veronica Melo toca. Do talibio na Radio Fiji 1 ando mai viti. Na vango merre telawa, go ngai tabua. Ando talita kana rongo na Radio Fiji 1 ando mai viti. Bula, go ngai no ke imba, ando talita ka wale na warong na Radio Fiji 1 ena do mai viti. Ina wale. Ano edango saniter kuati. Ando talita ka bakalebu na rongo na Radio Fiji 1 ena usori. Radio Fiji 1, nando mo iviti.